Mama wakwaba wafreme adwa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa ya okase okyerese okasa efri Ashiaman na ode ensebe atudwa okyerese eye NDC amayoku no propaganda eyo modeyi papa na yebeka ya abra former president eye ura Ajekum Kufo eye president a oba befiso no na esese yeto aba e Ghana hanom eyi president foforo na abranti ekyerese NDC fodo omo kire wo kromi ha enya semketo akra omo ye propaganda edidada Ghana fo no nankasa ebi eka no propaganda ni bi omo kan ne se ye Flagstaff House a ende wogo ya obaye president awokotena we abra omanpani dada akufo eka se osi NDC fo esore se omanpani dada akufo asese sika nyina ede akogwa abrochiri asese sika de ama na busuafo ene chese eye Flagstaff House na osi no eye nkokogu chese nya dia obetumi esi ne no china ode dada Ghana for at that time na social media and shadaye ni ho tinsema na NDC fo keina eto Ghana fo tiri no moto abaditi a eye NPP amayoku no eye 2008 na NPP for eco opposition na NDC for ebai na abranti ekyerese abra NDC for ebefa akonwa no omoko Parliament House a obisa won senti propaganda nsema boka che Ghana for amode abeje akonwe eye monde NDC for asema mo kan ne say eye political talk say ne be beje akonwa ne bia ntine ye kan na branti nde o kire say NDC for emunya so na muntie no o pa che say the political talk na fiwe de mo bua say yankopon ayadom na technology aba in the social media say be koso bia yete there his excellency na adan kokufo be president waya magana free SHS light ayedem akwanya na nado ayi NDC for propaganda na mo de fa he benkuma na send fa ne mo buada afiwe de muntumi ye chese Ghana fo na atena se access ye ho se ye pese ye tuma we part we na beboa yen enye sa de a NDC fo ena ne se mo propaganda secretary no mo yi afi ho mo atwam na se da so wo ho ko adan ka bani begu as papa ntia branch ye kire se propaganda na NDC fo eye de enya de betumi Ghana fo ende anase ochina na ono no 2008 e affected no propaganda no mo dada ne pa ende de we gu han ona to me research free SHS nya de NDC fo betumi adada ne dana so ochina enti se ma branch e de etina ebi de tia ne se unim NDC for no almost strategy no we use 2008 no almost use that strategy but then unim say 2008 yamu be campaign no use strategy say president Kufo ye say bio Kronfo president Kufo wi o man sika nyina nti o man sorry ntia o on say to aba na o mu wi ni a mo ko parliament e bi so mo dia say no mo kai o say political talk the same strategy no many akwa bi ko si ai na mka the same thing say ade a mo ye ya mo bo Ghana for abroad mo pese mo use sa ade ni bi na mo fu say Ghana for say bi ya kimi ebi ejuma president Kufo be ye health insurance oba kwa wo so free and Kufo adon so buy also be free education omo card ya omo buy ya o man say by 20 years coming 25 years coming o man di bobo mudin propaganda and we are say and we are say step you whatever the omo no mutiso and ka yare kudi we buy we asinga nka o man ke dem ke be yeah that's it fancy wo Elvis Kwajopoku or say NDC or NPP obia ni the moral right say we discuss corruption e wo Ghana omo nyina wo de omo tonse ne so a dukadaya obia ni ho no mo a obekasa ne de ye sila sodum wo say no kwasem ne say anwumre me meka say me very sorry o message na ebebi edimike ko ho wo say 15 regions out of 17 regions no Sembia modi be sheme. We are not running away from Akufo-Addo say. Woman na omu free sanya mamu yen enye.
Enya papa na ye full of deception tino. Omutimi Johnny free Professor Mason ho. Yan ye we are proud of Kufuor. We are proud of Akufo-Addo. Of course, human institution there. Oye de benia na nanso beba ho. Na momu no eniema Akufo-Addo aye. Eya ba omia be gina so. Seka mpo ne ba ya ko be gina so no. Obaima we are so yi. Anya hwe kura no ne eto aba no. Osi Akufo-Addo wakoso crime. Se crime no ne se enkane ani ho na ne ye wonkane mu a. Mustation na me ba ha pa o. Eno ne crime no dia. Eni Akufo-Addo crime no. We repeat it. Sa crime no ne say me nua yo kasa yi ni kroma kura say e ba bi ofre no na nkura nko school na free SHS no dia sa crime no me I also want to be part of that crime. Sa crime no ne say drones Ghana kwa nyina ye nwie enenuro zip line etimi afa wiem de kɔ me no mienu kan ye be unu se bibi nam wiem awia na anadwo a eya no ma eye baifo eye aeroplane bawomia has thought outside the box. Ye betche the two vice presidents. What you say about the two vice president? Since 1992, there's no vice president. And into the Omokano, they are biting more than what they can chew. Mekasa I was saying, Kakeri, one of the former or the saying kings of Ashanti, was said the white man brought his canoe to the bush. But he later realized that the bush is stronger than the canoe. Mo de maybe amo kotrasi asabe kajeti abodamni. Ebodamani atie. Mo akika nsema guana di aba. We want me to aba edi ama o candidate. Ko 2 years ni. Ontimi nyene vice ho. Mo shadem enye muhu. Ne nsema okika nyina no ba wo mia yekoyi ni no. Ayo amwanwa. In any case, cancer de onu wanya 50 plus, 53 no. Wanu mom ya reject no. Na de onu nya 35 no. O sensembu onu mo a. Mini a mejiri so akosku kakra o manim de mrem say ye 50 mpo anu obi de 49 ho am na endorse no deceptions and lies no more deceptions what me atna opposition up to this time do moment me shebo apart from a bar and kukobu nketenkete 21st century Akufo-Addo ba ye under one district one factory no and net akufams aya egu ye yetimi atpaja ene ye ba ye yamwa farms yetmi apagya ama ba akofo atimi nkoko a otimi produce nenne wo aban a wo no aba man confirm akoye emma ye mpo Burkina so bugana fo anka baba kokodin o san wie ya me ye nkoko buo nketenkete na nensa oye ni sei as o kan okada nkoko buo nketenkete and you sit out there as a deputy general secretary you are proud of mama at the expense of Baumia minia ni anu mo ye be ko no pepepepe a record near the beko. Fortunately for us, yes. Moka na figure second because all car portrait day say portrait day are okay no. Yes. Say mo buy no portrait na before mo beba no. Yes. Net saying yes. Mo buy ye a drew saying. Because all ka say ye buy ye na ya peja portrait mu na we no. Asema mi ni adanse ma mi ka se me bin chiro. Mo da man for manunsi na boche. Bosumi a etwa mu ya na poultry farmers no e de ba say poultry production no be 80% de egu omo anu ntom. Eti wo ha say agric minister ya ben na oye ho ntoto enti say obi ka say me de no mabubo nguko bua me ye de asase a. Baby o man ye dro bi atimi adwene drones no. Enkuko buo. No ade nkukwaduro ka ho egu aso wo hyase enti me say ansa na Akufo-Addo de one district one factory beba no what you say what dey beba no yamwa farms kuma se net sen Dako farms net sen me tumra me kiresia me tu ni so I'm not disputing their work no nanso so no yenhwe omom de baaye no ene wo mo so so amasa